بله تماشاوان نژاد وی سالا در باسبویی ده و کما گوت بگو من کرونا دروژه ویده هبو روشا آبوریا ترکیه دروژه ویده هبو لی مثلا هل بجارتن پیش وقت جی دروژه ویده هبوش برکو پارتیین سیاسی ترکیه دوی باوریه دنه کو اف دستلاتا نها ایدین نکاره ترکیه بری و ببه هم دالی آبوری ده هم جی دالی سیاسی ده ختمیه دوی بچنه هل بجارتنه که وقت هم هدف دبیجه هم gelecek partiya gelecek ve yek dibêje hem partiya deva ya Ali Babacan ve yek dibêje CHP dibêje yani tamamê partiyên opozisyona Tirkiyeyên ha duê baweriyê dene ku ancak hilbijartineke pêşwext bikare be wan ji vê rewşa tengav rizgar bike em ê di vê bültenê de نرینا وان آلیان ورگرن کاش بوی چه او دخوازه هلبجارتنه که پیش وقت دکن چما یعنی تجار سری دروی هلبجارتنان نکاره ترکیه و باکوره کردستان جویرا و شاتنگاف درخینه وان پرسان و گلک اندن ازیش میوان خوابکم میوان منی یک امین بریس فرهات انجویه هف سرو که هدپی یه باجار استانبول نهال استودیو الجم من آماده تبخیراتی بریس انجو بگومان هدفش یک جوان پارتیایی که داخوازه هلبجارتنین پیش وقت دکه بوکو ترکیه بکاره بش و روشا آلوس درکوه هون دبیجن یعنی افصالا کنها ام مدست بیکر ایرو دده مکنیزیک ده هلبجارتنین پیش وقت امی ببینن؟ بگومان مجی بانگوازیا هلبجارتنه که پیش وقت بيت كرني بانغوازيا مجي هبو ما هجت وانجي ديار كرن ما يقول يعني شما هالبجارتنا كي بيش وقت دبيكو بتشي ببتن ام يرو دبره خدني روشا تركيا هيلا عبوري دا هيلا سياسات دا هيلا هم هندرو هم جدر بي ختماندنا كي مازن هي ايدي بيجن تا AKP MHP دستراتاري AKP MHP نكارتن تركيا بالريبه ببتن çünkü em bere xwe her derê zordarê û bêjim te bê hukukî heye. Di hêla tinê ne li hember Kurda, li hember saziyên dîtirê, li hember gelê dîtirê, li hember baweriyên dîtirê ev bê hukukê divê ku ji holê de rabitine. Belê belkî demek em bêjim Kurd da pêş hilbijartinê pêşwext nebitin. Lê belê xasteka vî gelî, xasteka tevahiyê ku bêjitin Türkiye, rêveberiya Türkiye di rewşekî xirab dane. دوی کو اف روش بیتن گوهرتن دارخواز وان هلبجارتنه کی پیش وقته لبلی دستلاتر AKP MHP مخابن گوهن عادتن مخابن نکارن زیاده تر زوری لوا بکن وک نمونه مثلا دبیجن اگر کو اف پارتیین اپوزیسیونه ای کود نوا پارلمانتوی دنه بجاره که د خوش پارلمانتوی بکشینن استیفا بکن مجبور دستلات هر هلبجارتنه که پیش وقت مثلا چما هون و بجارده بله اف گوتنا پر کارتینه لبلی دهلا تکنیکی دا نوسانه yani parlament mesela bejim te wekî sîniye millet wekî pênasa dikine xwe bikişînit navgel da divê ku parlamento qebûl bikitin. Heya ku pêsen nekitin ew vegerandin vala dimînitin. Yani hûn îstîfa bikin jî eger parlamento qebûl neke nayê hesibandin ji bo wê jî ev yani ev jî seçenekê rêyekî lê belê hêla encamstandinê da zêde evdiye ve tüne, bingeha ve tüne. Bale, da aliye guvaşê de yani hûn weke partiyên opozisyonê birastî hûn duê baweriye dene ku guvaşa pêwîst we li ser destilatê kiriye ji bo hilbijartinên pêşwext qebûl bike? Em nikarin wesa pênasa bikin. Bêguman kêmasiyê me hene. Lê wekî em wekî HDP û em wasa em ser navê partiyên dîtir nikarim evdî bikime. Nirxandinekî bikim lê belê HDP vê hêlê da tiştek ku ji destê wan tê dikine yani roj bi roj nebin nel kolana bû roj nebitin bi gelê xwe re tekoşîna xwe hêj xurtir neke zêdetir nekitin lê mixabin partiyên dîtirê tinê bi gotina bangewaziya wan tinê bi gotina têkirine ev jî wan jî guhê xwe girtiye guhdar van gotina nakine lê belê HDP yani li ser AKP herî guweştina dikitin HDP. Yani ez dixwazim wê yekê bêjim mesela sala derbasbûyî de bi rastî
gelek tiştên ku mirov bikare li hemberî desthilatê bikar bîne weke guvaş weke kart hebûn rêvebirina korona mesela rêvebirina pandemiyê de pirsgirêkên gelekî mezin li Tirkiye derketin di meselê aborî de yanî aboriya Tirkiye gihîştiye radeyeke wiha ku bi rastî dikare hikûmeta hilweşîne gelek kes di wê baweriyê de ne ku opozîsyon van lawaziyan bi duristî bi başî nikare li hemberî desthilatê bikar bîne hûn jî wisa nafikirin? Ben em ji wisa difikirin. Mesela opozisyonê wan yên ku mes wekî gelecek wekî deva wekî bêjim te CHP bêguman têkiliyan bi pergalê re hene. Yani ew gav avêtin tinê li hember AKP MHP nîne ku hin gav avêtin em wekî HDP di taxa da di kolana da di bêjim te gunda da xebatkirina wan zêdetir tinê hinekî li ser televizyona li işte pêşa hin saziya da bi daxwaniya ew dikitin ji bo wê jî naxwazin zêde li ser pergalê da biçine hinekî darxwaza me HDP tinê ne ku yani dewleta xwe diparêzin hinekî wê hêlê da parastinekî jî heye bêjim te wekî te gotar rewşa korona bêjim te li hember gelê Tirkiye kêmasiye herî mezin hatin jiyan kirin. Çi kirin işte nikarin pêwîstiyên gel, darxwazên gel bi cih bînin, işte bi îban numa reqemê îbanê para ji gel xwastin. Rewşekî wasa hatkiye. Hêla aborî de qeyranekî herî mezin niha Tirkiye dijîtin. Lê mixabinin vê qeyranê ji bo ku bibitin sedema guhertina bêjim te desthilatdariyê xwase ku gel dixwazin xwase ku wekî HDP dixwazitin wê hêlêda nehate encam ji encam negirtiye ser guvaştinekî bêjim li ser AKP MHP destthilata AKP wê hêlada tiştek nebûye şêmber tiştekî wasa holêdanîne têra naketin yani hebûna polîtîkayên ku niha opozîsyon din meşandin wekî CHP wekî deva weke ew têra ku guhartina ku AKP'nin AKP tevahî ji sistema demokratîk de xwe derxistiye yani li ber rêveberiyekî dîktatorî diçitin ji bo ku vê dîktatoriyê saz bikitin tevahî bêhukukî wekî rê amorekî sazî em bêjin te li ser tinê li ser dîtirê da jin rêxistinê dîtirê da rêxistin mafê mirova heta bigire partiyên siyasî jî vê awî dimeşînine em îro dibînin rojevê da ka çawak bi gotinê çawat êrişî partiya HDP dike tinê ne gotina jî dikitin de hêla bêjim te meriyetê da êrişin artık hata asla êrişin çekdarî yani dikitin daxwaniyekî çepemenî bidîn di maga zagona wan da ev hata paristandin mafekî herî rawaye lê min hazaran polîsa derdorê me kom dikin nahêle em ser rewşa Tirkiye gotinekî bikarbînîne rewşî bi awayî yani qeyranekî wasa mezin heye lêbelê ji bo ku opozîsyon an bêjim te muhalefeta ku derdikete holê da ji bifatisînetin hemû saziyên xwe saziyên ku wekî wan pê nasike saziyên ewlehî hemiya li pêşa vê opozisyona asteng diketine ger hatû em bibêjin heftiya tê hilbijartineke pêşwext kete rojeva Tirkiye HDP ji bo vê yekê amade ye bêguman amade ye yani HDP li hember hemû polîtîkên ku AKP îro din meşînitin finansaziyê xwe kirine û xwe amade jî kire belê êrîş pira zehmet zêde li ser HDP'ne di rojavê da işte girtina HDP işte bêjim te doza Kobanî îro bi awayekî dimeşitin ama li hember wana tevahî jî bêjim te rê û rêbazê ku em kar bînin heye ji bo jî ji bo hilbijartinê jî em amade ne daliyê teknîkî de jî di heman aliya da em amade ne ji bo ku em hilbijartinekî pêşwext yani pêşwazî bikine ji bo wê jî em tabii bêguman AKP MHP dibêjitin işte pêşa rojekî bêjim te hilbijartin yên wextê xwe da çêbibitine 2023 ancak çêbibitine lêber ku rewşa niha ku Tirkiye dijîtin gerçekten bêjim te tiştekî pir gerîb e xitimiye yani sistem xitimandinekî wasa heye yani ha îro jî mesela em bi zama
ما چه خو هشیار کرد یعنی گل ایدی نکارتن دبار خویا آوری بکتن ایدی نکارتن بجم تها مثل مالبات می سوره مال و هاتن خراب کردن شما گازن دیوان جبو چیه ایرو خانی و بریا 4 سال و 5 سال سیقات چارقات زیده بونه بله یا چات مالاش خراب بگیرن چات مالکش خراب بکرنه روشه که هوسا ایدی بجم تا گلی ترکیه ایدی نکارتن راکتنه یعنی جبو ایجی دیوی کو گوهرتنه کی چی بده جاره کنکی جر وید ما داوی یعنی وقت دستی وردانه که مداخله که گرم بگوماند مثلا داکتنا نرخ لیره ترکی ده لی هر کس وی که وقت دمک دبینه یعنی پشتی هفته یک دو هفته دن دبیجن و دیسا وگره وقت بری مثلا کیمبونا نرخ لیره ترک لهم بری پرین بیانی لی اگرم بحثا هف پیمانیان بکن مثلا دستپیک و هدپت بیجه دستپیک گمانک هبو وکه گوته که کوه هدپت دناوا هف پیمانیا ملت ده جی بگره جهبه و ای پارتیوان گوتن لهف نکرن نبو ورداوی ده پشره هدپه گو ازی خطه که سیامینش خوره وکم و لسروی خطه بچم دانو ستندنین و لگل وان پارتیان چه بون اگر چه بون چما هون به هفره نگیشتن انجامه که بریا دو مهانه ما دکراسیونه کی جبو رای گشتی را ما ورکی جبو پسکرین کن ترکیه هم ما تحلیل کر هم جی جبو کو چرا سرکرنا و ری و ریباس منی شاهدی 11 خال مشوان 11 خالا ما گو پسکرین کو هین یک قیران بگره ج جوان پسکرین کو جنا دهیلا پسکرین کا کردا چای چرا سری پیک بیتنه ما گو کسی کو بخوازتن لسر وان پسکرین کا جمت همو aslında herkes dehila xada dibêjitin işte rasta was bivayî pênasa dikete me got werin em tiştekî zêde wena xazîn yê ku opozisyonên dîtirê partiyên dîtî siyasî partiyên dîtirê ra were em servan xala em kêm li ser hin xalap hev peyvînekî mesela peyamekî bidîn raya giştîran bidîn civaka Türkiye'de danûstandinê me jî hene vê hêlê de و tabii herkes dibêje divê ku rewşa Tirkiye nehatiye de xetere divê ku desthilatdar bêtin guhartin AKP êdî nikaritin piskirêkê vî welatî çareser bikitin her tim van piskirêka kûrtir diketine ji bo wê jî ama hêla bêjim te Millet İttifaqê de hinekî tirs û guman hin wan hene سرچینه ترسو گمانین وان یعنی مثلا جچی و عاجزن کشکمنا شوپیا خودی گرتن اصلا ترسو گمانین وان ده هلا فراسات وان دا اوکرنا کمار حتی نها مخابن فراسات کی بجم تکچی فراسات کی نجار پرستی وان ده هیا کو او فراسات نمیت گوهرتنه نکارن دکلا که هدا پیدا خود جه بکتن لبالی مگو ام اتفاقی کو وان خاله کسی کو وان خاله قبول بکتن بیتن ام به هفرا پیشوازیا هلبجارتن بکینه جبوی کو آماده کاری هم بکینه اما خطا کسی امین آماده بکینه یعنی نها کسی امیجی سر خاله دموکراسی و کسی نهال هف نکریه نه و ساجبوی هون به هفرا هف پیمان بن لسر یک خالجی ول هف نکریه نه هلا هف کرنه دا وکی بجم تشینبر تشکیل دسته مدانینه هر کس دبیجت راست فوسانه لبالی حیاکو هلبجارتن نودین نکه پیشامه و هلا دام بیجنت گاون شینبر نوین آویتنه نابتن يعني تو اتفاق وهف بيمانية نوية وشارتي جنين نكون ناخذ نشكره بكنش خلكيرا مثلا والهف كريا ده البجارتني ده هون بيشتكريا بربجيري جهبي بكن وك نموناز ده بيجم يانجي اي بارتيه بكن ليه هون ناخذ في كي اشكره بكن حتى كيليا داوي تشتكي وصا جنين انا وصا جنين يعني وكيب هذا بارتيه هذا فهم برچه herkes heker heyf peymane ki hebeten em berçe herkes me bikine piş perde da bele hin guftugoften kirine hin piskirek tahlil kirin ten kirine divê ku hosa betkin de bele ku em bejin te hela şember kirine der rew xata ku em bidin meşandin siyaseta ku em bidin meşandin bu hevra bidin meşandin hela diyar kirina şemberiye da tune لی که فرات است خوازم بیجی مثلا تشتی کو ودوی دکلاراسیونه داشی گوتبو یعنی تو خالق تیدا نینه براستی کو پارتیه کو که جهپل دش در کوه یعنی تشتی کو دش در کوین چیه ویدمی مثلا تشتی و گوتیه جهپل جید بیجه
همان تشتان يعني تشتكي جوي زيادتر مروف تيدا نابينه چما CHP الدجه راسته يعني ما قلت ده هلا بسكريكا كوردا چرا سرکرینه بر ریبازن دموکراسی او جید بیجن دشار بجم تا پولیتیکای شهر نکارت به پسکریک چرا سر بکتن هیچ کورتر دیگه به پسکریک هلا آبوری داج عین همان هم دفکرین هلا پسکریکن جنان دا هلا پسکریکن جوان دا هلا پسکریکن اکولوژی دا همان راست پناسکریم بلکه جارنا شهر جدا بله همان گوتن اوج دیویژن ایوه دمی چما اون لحف ناکن اشتما گاوا دیجی گو مخابن آوکرنا کمار حیا نها لهمبر کردا آن سیاست کردا نقبول کرنه کی هی بله اف نقبول کرن aslında aslında veya mesela ben partiyen işte ittifaka millet da iyi parti her gotu devi xwedî vedkitin êrişên nirxên Kurdan diketin êrişên HDP diketine kitla we mesela kesê dengê xwe dine we قبول دکن هون به CHP به وی هف پیمانی رجبر کو ای پارتی جیته ده نه CHP تنیه و دنگ درین و قبول بکن هون بواره هف پیمانی که چکن هون سرویجی مثلا و حسابی وی که جی کریه بگم من نه مصلحت گل کرد بتن آن بجمت کسی کو دنگ دری ما بتن ام چو هف پیمانی ناکینه بله جبوج هکر مصلحت واندا بتن دبرجواندی واندا بتن بگم من چو اوه هلی دا چو پسکرک جنینه باوریان جیب مهیا سیاست کو امیرو دن مشانده جهیا بله هنجار ناجر رخنه و رگازن تند کرنه اللي بله ام جی سیاست کی دن مشاندن ده ام و راستی جی وکینه یعنی اگر گر کو مافی کردا نویند زمان کردا چاندا کردا سیاست کردا ایرو کو دن مشاندن نویتن قبول کرن نوی ناس کرن ام بچه هزا چو پشتگیریان ناکنه ده مثلا سرکوماری ده جی همان تشتش بردمه که هدف گوت ده هلبجارتن انگشتی ده استکارم بتنه به هف پیمانی تکه هلبجارتنا لی ده هلبجارتن سرکوماری ده دبکو ام پشتگیریا بربجیره کی هف پار ای حمی آلیان دست نشان بکن ام جی پشتگیریاوی ام دکارم بکن گوتا کو صاحبو مثلا بیجن ملت هف پیمانی ملت مرال اکشنر کرا بربجیر جبوی سرو کماریه هدف آماده پشتگیریاوی بکه یا من تشتکی مسا اما گوت اما به هلبجارتنا پارلمانتوی دا اما به سری خواه بکنیم هلبجارتنی دا اما لبل جو بو سرو کمار دا دوی کو هدف آن دنگدارن هدف بی کسی قبول بکتنه یعنی مرا لکشنر به اون دکن یا پشتگیریا دیجی ریو ریوازه میه دیجی بجن تا پارادیگما میه دیجی نرخین کو ام نهاد پاریزن دیجی ویه ام نکارن یعنی o zaman ام دنگ خوابدین bahçeli bu böyle yani شويه قاطيه هاتوي داري وصا كنا دنگدرن ما قبول دكن سياسه هدف قبول دكن كسي كو ديمقراطي دهله خدا نه حواند بتن غير كسي كو بجمتا نرخ مروواهی ده هندره خدا نحواند بتن کسی کو پسکرکا کردستان کردی جبو کو هلا دموکراسی دا چرا سرکرن فراست و ده هندره خدا نحواند بتن ام هدف ام نکاریم پشکریاوی بکنه بله گلکی سپاس برس فرهاد انجو هفسروک هدپی باجار استانبول میوانی مبوزور سپاس